Bakansara nabagira nko bashitamira mu kanso bakahinguza ngo bahereza umwanya ogo abantu baburijo bombecemo ko muri ngumwe gukonja kwetungura no kutungura ecweka bitu ubesere chief na chairman wete byakashatu bakiza baguzi takeri ano ruguto rwitu orutwabe tutebekanise kushara kugira ngo rurabahirwaro rufumuro omu rwakashara ntureba naho bariyo baguza mprotsi tutakukimanya ahitwabe tutensize kuguza rokapsi tukahatenza konga hatukutugire kushanga twashanga bakwasire nahandi na hatukunhiza nka project iri kurugaha aha district tukikoro mugombora tutwakineho nakanya ko kuombeka bwe nito twino kushoberwa kuhango. I believe kubako bachikozere batyo abantu babagara sente zabo bakabaguza imbuho nembuho kana wayaguzire akagure imbuho ukuba twine mitendero yitu ya government ya gweru tuni chief administrative officer wa accounting officer bakakwata imyanya bagihereza abantu babaho ubusente nko babahiro ubusente sikumanya esente bakabahazingahi so tukabashaba accountability yabo bura Bakansara nabagira ngo ebyo nabakana babikora ko muri ngumwe gukwetegura nari okushaba town council bitinje batangaza kureba nkarabebembeza abakozire bonka mbwe nitenka council na itaba Bakansara zitwatensa nambwe ne shaheje ne papere binyine nibizo wa paka kana bwe ni kwandikira kawo nabwe yizere nkamutera yiza yahareba wena bwecho itutino kwetombwita kwitokwe shaba bakutukiza hamane abakutukiza ho bukuru mutuhure twagira twasienshonga zitu murake kwirwangira Deusdedit Kabiraho all chairman wa park Chet Public Accounts Committee ashabira abona abari mu itakeri korugamu abukubana ya government kandi abebemeza abarukuga kuba baguze itakeri obunubwire kugaruza sentezi abukuba abona baguzire bakagurembeho wena ayakwasa kuba yaguzire itakeri ryo okuherizo tarasumye kugaruka mu itakeri itakari ya government konka tuza kwa atana nakawo turengo twako sacharoze zikire kureba ngo tuyabinga mu abantabo abitwakubentueta illegal tenants in that land. Amukoraga gasha kwa Juliet Charles Sima.